Sibingelele futhi kumkhanya kude TV once again yo. Awona ke le ay ngazi uyibiza ngokuthi ibizwa ngani. But khona isikhathi la khona esike ngasibona. Yabona into enziwa la eminyanga amantombazane noma abantu besifazane bebanga indoda. Hey ifika ngithusa kakhulu lapha ngaphakathi eWestville. Ngibona abafana beshayana. Abantu besilisa beshayana bebanga umuntu wesilisa. Hey athi uyangifebela hlezi ngibona kumantombazane la eminyango kodwa ngafike ngayibona lapha eWestville. Sashane bashana abafana bagwazana impela nje omunye wazohlaliswa emakhulu kuthu ngenxa ukuthi lo munye usemfebelile. Kuna lo mfowethu esahlala naye endlini mhlanje lalela impethe nothi eseduze wami ngangaze ngize nginake until ngibone ngoba esekwenzeke lento ngoba ikhona isection ikhona indawo kahlahle ejele yabantu nje abathambile abafowethu laba abathambile ikhona isection yabo kangaze nginakeke mina sengibona ngoba sekwenzeka ukuthi ongathi umambana lo thina nje siyagcoba la sizoma sizinsizwa kanti uyawasha la ngoba ngangaze nginake futhi sonke sasingazi ukuthi kanti uthandana nomunye ubulili ofanayo amadoda odwa. Okay ke la endlini sihlala nayo hlala empedeni seduze wami ngala kwendlini elandelayo ngoba kwakuse number 7 bese kube number 8 isoka lakhe lihlala number 8 yento enosisi kahle number 8 kuhlala isoka lakhe kanye nomunye shothi athola ukuthi isoka lakhe khona umunye elithandana naye kulendla abahlala kuyona ekseni kwathi iqeda ukuphaka iqeda ukubalwa sezwa ngobukulukudu ngalendlini hayi bokwenzakalani manje sesiyeza ukuthi hayi bayalo uyamfebe ngiyezwa nje mina ewindini opha amawindi asondelene uyangifebela kanti uyangifebela hayibo khona intombazane manje futhi lana basasitshela amantombazane lekude nathi hayi ngoba uthi nami sengiqala ukuyabo ukujwayela sengithi ayi ake ngiphume ngiyobona manje ngiyayi hayibo lo mjithe esihlala naye uyangifebela nina niyangifebela uthatha indoda yami wena hayibo ngithi mhlawumbe ngiyaphupha mhlawumbe hayi mhlawumbe ngiyaphupha uthatha indoda yami wala hayi ke kusuke lapho behlukaniswe endlini twahamba wona la endlini awuhlala aphumela eminyango kanti ulola into azogwaza ngayo lo othathe indoda yakhe kwanje kuyophaka kwemini waphuma wagwaza lo munye oyindoda yakhe bamshaya amaphoyisa ke wamshaya waphuka ingalo waseyolala esibhedlela. So ngayibuka lento ukuthi hayibo nasejele futhi kanti manje futhi kubuye kubangwa amadoda kubangwa yonke lento leyo ngazi ke vele ukuthi khona abantu isection yabantu abahlala ngobulili ofanayo ejele ngoba futhi nakhona abantu bavunyelwa ukuthi benze noma kanjani labo basuke behosisi bahlala bodwa laba basuke bengabesilisa bahlala bodwa. So ke ngingazi mina ngangazi yonke lento leyo ukuthi konke enjalo hayi akhulume lonto uthi hayi wena uyangifebela ini mayisebuye esegodla ingalo esefaka ukhonkolo bebemshaba waphuka engalweni ngithi mina yini inkinga yakho sengimbuza nje mina athi uyangifebela nje lo uyangifebela ngithi ukufebela ntweni yini wena hayibo ungangiboni sonke lesikhathi ayi bese ngivele ngihoxa ngithi angakhuluma ngoba manje angiunderstand ukuthi izinkulumo ethi izogcina isiphele lapha kanti ukukhuluma into eziningi angikuthandi isikhathi eside. So then ke ngibuke lento ukuthi mina yo yazanzima impilo yala uma umuntu ekwazi ukuthi akhulume ukuthi uyangifebela in and other stuffs. Baningi amagay baningi abaluza baningi and akwazi ukufika nje azoyicelela futhi ama ingene nje endlini bebavumela ngema sectionini akubize nje akucetha iphuthe nje 1 round ngizokunika uzongipha lokho ngipha khona noma ngipha u20 kagwayi 1 round and bakwenza uthi kahle bakhona abaqwayisi baningi nje futhi kakhulu ngoba ayibaningi baningi abaqwayisa ejele ngeke ngidlale ngawe baningi abaqwayisa ejele bakhona futhi abathengayo abaqwayisa baningi abaqwayisi bayabathenga futhi abafuna ukubathenga amnike lo 20 ogwayi amnike leso skipper amnike lento amnike yona that 1 round or 2 round I don't know kodwa mase bexoxa bayasho ukuthi hayi
hayi ngishayisela u2 round hayi futhi khona abangafihli nje ukuthi hayi bengimthengile usibanibani na futhi angifuni ngaye sengimtshela ukuthi hayi wami nje ngedwa manje khona nje baphila that life abaphila leyo mpilo leyo yokudayisa neyokuthenga khona baphila futhi ngokuyijolanele nabodwa so nje impilo nje it's indawo exovekile when it comes to ukudla ke hayi ngiyazwa nje abantu bethi ha nidla kamnandi nidla ukudla kwamahala ayikho leyo nto lapha udla indla mhlawumbe nawe and abanye ngineshow ukuthi ukudla okudlwetshela ngaza kuphele ngishinja yakhe abanye ukudla okudlwetshela ngeke uzokuphele ngishinja yakho uma uyithanda inja yakho nje kunabantu abathanda izinja zabo abambe ukuthenga ukudla athenga u5 kg ukudla kwezinja okubizwa 800 rand or 500 rand lokho kudliwa lapha ejele okuphakwa leli klabishi lidliwa 365 days angilidli nje iklabishi mina lidli nje iklabishi because ngilidle kakhulu iklabishi 5 years 365 days ngidla iklabishi bala ku 365 days ngidla iklabishi usuku nosuku parish nje leli edog angilidli ngoba bengidla 365 days ulificela imanzi kuphakwa ngenkomishi inkomishi encane mhlawumbe inkomishi yakho ingaka okuphakelwa ngawo uphuthu inkomishi yakho incane inkomishi encane futhi leti yinde le remote enkalenzana incane inkomishi mhlawumbe engaka esikiwe lezi inkomishi lezi ezeplastic oyithengele ingane onto iziphuza ngazo endlini encane engaka lezo inkomishi lezo phaka ngalo uphuthu oluhlaza pheka uphuthu oluhlaza elikupheka zona futhi iziboshwa and more ufica indlela abapheka kulamabhodo amakhulu mabebonda lapha bepheka uthi uyabuka ekitchen yelo muntu ujulu kumanzi and ayike enye indlela isteam lesophu lelibhodo elikhulu lingaka ubonda ngobondo olukhulu olurandiswa kanje and malurandiswa kanje lesibona ucabanga ukuthini ngalunguza nje ekitchen lapha ngiyofuna idiet yami yokudla andithi ngithi bangithi inhla engezwe inhliziyo ibila ka44 because manje ngiyamona lo muntu ngiyabona ufaka ithawula la eceleni obvious isteam ngesikhathi siza kuwena kuchitheka la phakathi lokho nje ngeke sikubalekele ejene siyawadla amanyana but ke so thini ke phela ngoba kufanele udle usuthe thwadla inyama uyeke inzipho zomuntu oqhoba inyama iklabishi la khona ongathi lishaya odongweni mina singayejele nawe manje ungithathe ejele bese siba neauthority nje sithola iauthority yokuthi abazivumele singene bengasilindele ungaye mhlawumbe ekulindele ngoba mfana uzoya wenza appointment ufike bekulindele wenza ufica yonke into spot up kulungisa thina ejele makuzofika abantu makuzofika uminister ejele kuyacleanwa kwenziwe yonke into okupendwe kabusha cleanwa ama ramp kwenziwe yonke into ejele kodwa mawuzofika nje fike nje bekuvumela ukuthi fika manje ufike ungene noma besikasini uzowafica amanyala emajele ukudla kwakho uzokubona kuthiwa wena uzofica ukudla kuseqotshwe kuthiwa nakho ukuteste naba abakudla ojele lokho akudla kwasejele abakudli utshele nje uthi uphake enqoleni lapha abakudli abamanga lawo yonke into sometimes ufica iqatha lenkomo tenganga iqatha lenkomo awu2 amaqatha enkomo uze umuntu ethi abe sedla ibhumbulu zenkukhu kosibhumbulu senkukhu lapha iphiko lihlephulo kabili iphiko lihleshulwe kabili udle uphuthu ngaka irice ke nje asikhuluma indaba lakhona alikho bese uzoba ke iparish no nesiko ekseni uthi kuba u2 slice sikwaso khona angaze ngisibone sengarounda izitolo la oboxa no joyelana angaze ngisibone lesasinkwa ukuthi sidayisa up senziwapi isinkozo esivuthuka ubona ukuthi nasi siphela sivuthuka fanele usibambe kanje usidla uzosiqeda usibambe kanje siyavuthuka siqinile siyavuthuka sike sicomplain khona kwafika khona izinkwa ezibolile kwa complain ukuthi izinkwa zibolile kwathiwa azikho ezinye izinkwa zifike eziningi zinje nizozidla zinje noma nithola izinkwa so siyayazi yonke leyo pain siyayazi yonke leyo nto leyo leyo ukuthi nje ejele kudliwa kamnandi ayikho mawuthi mhlawumbe wabona ejele kudliwa kamnandi mhlawumbe ingesikhathi kusevisitor kufike umuntu because kuyenzeka kuthiwa awungena u-streetwise 2 ngesikhathi kufike ivisit bese ke kuba nalabo kuthiwa ngoba u-C khona u-B bese kuzoba khona u-A so ugroup A ila uhlala khona umuntu kanje ubuso nobuso ugroup B la umuntu umbonela khona ewindini awutholi kudla ke lapho ugroup A ila uhlala khona nomuntu kanje mhlawumbe kuthiwa mphathe streetwise 2 mhlawumbe nowabona umuntu eyishuthela streetwise 2 ngoba amafoni aba khona ngaphakathi ngeke sikuvimbe lokho kodwa ke ukuthi amafoni afika nobani hey
ngoba phela thina suke siboshiwe thina namangazi uthafika noba so ke kodwa nje uyakwazi ungena ukudla mhlawumbe ungabona umuntu eshuthile ngaleso sikhathi ubone wena leso 2 wasuyitshetha kudliwa kamnandi ejele akudliwa kamnandi ejele kuyahlusheka kakhulu futhi kuna